оиди супоридани патент барои Федератсияи Русия кор кардан. Дар бораи Беларусия камтар маълумот медодем. Дар бораи документкини илтимос нафаҳмидам бародари азиз, масъалаи гаптаву мафҳуми саволта нафаҳмидам, як бори дигар бинависам. Ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. Ахбороти нав ба маълумоти шумо расонида баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Бародарони азизу меҳрубони ма, дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафта, сай камтарак хабарҳои нава ба маълумоти шумо мерасонам. Бисёри нафар оиди количестваи билетҳо савол медодед. Ҳамагӣ дар конкурси ма 10,000 билет мебошад. Ма ба хотире бозии 99 рубла сар додам ки зури ҳамаи шумо барои билет харидан бираса. Нафарҳое ки тамошо кардесен, ҳозир бидроен билет бихарен. Нархи як дона билет 99 рубл мебошад. Номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мегӯяд. Сумтона мепартоен, чектона дар ҳамин WhatsApp рӯй мекунен. Конкурс ҳамагӣ 40 дона приз дорад. 2 мошин, 5 телефон ва конвертҳои пулӣ. Ногуфта намонад, 2 нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехарад, роҳхат ба Дубай. Ба ҳамин хотир ба нархи арзон бидроен билети бисёр бихарен ва соҳиби приз, соҳиби роҳхат ба Дубай мешавед. Дар душанбе омода кардани 100,000 муҳоҷири корӣ пеш аз сафар ба Русияро баррасӣ карданд. Чӣ хеле ки ба маълумоти ҳамаи шумо расонида будем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе маркази муҳоҷиратӣ сохта ва ба истифода доданд. Махсус барои нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар кардан мехоҳанд, кӯмаки худшон мерасонад оиди супоридани патент барои Федератсияи Русия кор кардан. Дар Душанбе масъалаи ифтитоҳи намояндагии хадамоти шиноснома ва раводид ва омода намудани муҳоҷирони меҳнатӣ пеш аз сафар баррасӣ карда шуд. Дар мулоқоти вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати Русия таҳти роҳбарии муовини вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ ин кишвар муҳими муҳоҷиратӣ баррасӣ карда шуд. Инчунин мо гуфта будем ки як ҷаласа миёни Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва гузаронида карда мешавад. Дар ин ҷаласа ин чизҳое ки мо номбар мекунем гуфта гузашта шуданд. Рафти иҷрои созишнома байни ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукумати Русия дар бораи ҷалби муштараки шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар қаламрави Русия, ифтитоҳи намояндагии корхонаи воҳиди давлатии федералии хадамоти шиноснома ва раводиди вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон, инчунин омода намудани муҳоҷирони меҳнатӣ пеш аз сафар, ташкил ва такмили таълими касбӣ 100,000 муҳоҷири меҳнатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ ва маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон ба талаботи бозори меҳнати Русия ҷавобгӯ ва эҳтимоли омӯзиши касбии онҳо аз ҷониби корфармоёни ин кишвар гуфта баррасӣ шуданд. Гуфта мешавад ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки мехостанд шаҳрвандии Русияро бигиранд, то ба Федератсияи Русия сафар намекарданд, паспорт дастрас карда наметонистанд. Инчунин дар ҳамин мавзӯъам баррасӣ карданд ки аз иҷапас шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бе сафар кардан ба Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои худшонро пешниҳод кунанд ва соҳиби паспорт бошаванд. Дар ин мавзӯъам оли информатсияҳои нав ва аниқи дастрас кардем, баъдан видео мекунем, пешниҳод мекунем худо хоҳад. Бародарони азизу меҳрубон, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. Доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як кас нависонда ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Акаҷон чандин бор мешава менависам, ҷавоб наметиҳем. Ба возвращения на родину, ба ватан равем, депортировать мекунанд, пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки агар ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо гум шидагӣ бошад ё ки шумо беҳуҷҷат гаштагӣ бошед, баъд паспортона гум карда бошед, бирен муроҷиат кунед, ҳуҷҷати возвращения на родину бигирен, дар ин ҳолат депорт кардан мумкин аст. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, ака пешакӣ раҳмат. Дар бораи Беларусия камтар маълумот медодем. Дар бораи документкини илтимос барои Беларусия чӣ информатсия шумода лозим аст, бинависонед дар комментария, махсус барои кор рафтан ё барои дигар чизҳо.
بنویسیم پرا در کامنتری بعدا جستجو میکنیم و به شما پیشنهاد میکنیم. فریدون نویسنده السلام علیکم اکاجان بلیط‌ها چند قش رفته بازی 99 روبله را میگم کی کنکورس به آخر میرسه بازی 99 روبله قریب نیمی بلیطاش به فروش رفت الکی از سببی که بلیط ارزانه و من میخوام که تیزتر شما بلیط‌ها را خریداری کنین مرام تیزتر فینال انیق کنم همه کسا حرکت کنین نفرهایی که تماشا کردین دتای ستایی بلیط بخرین با خیلی بلیط ما به فروش میرود. خالد نویسنده السلام علیکم سوربان برادر برای بولبوری میخوام بهترین انسانید خداوند در کارتون برکت دهد. هزار رحمت کلام برادر عزیز خداوند همه ما را حفظ و هدایت کنه. بختاور نویسنده السلام علیکم اکا خدمت پولاکی از بین رفتگی یا اینکه نه ماهی اکتبر میتونم خدمت پولاکی کردن همین را کمتر میگفتی پیشگی رحمت خدمت آلترناتیوی در جمهوری تاجیکستان از بین رفتگی نیست و شما پیش از سر شدن پریزدوف میتونین که مراجعت کنین با وینکمت ناحیه‌تون اگر که در روی خط جای باشه و شما را نامنویس کنن بعدا میتونین که خدمت آلترناتیوی کنین. جمعی نویسنده اکا بلیط بخریم اگر بازی را ببریم خدمت در مسکو گشتیم پریزا را چخیل میگیریم بعد در این مسئلهش یگان فکر نکنین شما بلیط خریداری کنین اگر که یگان چی بریدین ما پریزا را به شما دسترس میکنیم چی خیلی نباشه پول بریدین در کارتر میپرتویم هر چیزی که بریدین ما به شما میرسونیم. یک کسی دیگر نویسنده اکا همین 2006 باشی در روسیه دکمنت میکنن اگر 2006 18 ساله شدگی باشد بله پاتنت رجیستراسیا یک بار ممکنه اگر که 18 ساله شدگی نباشد تنها رجیستراسیا میکنن و پاتنت اجازه داده نمیشود. و نویسنده السلام علیکم اکای سوربون دپورت باشی شید میگن مرا دپورت کردن خانه رفته اومدم نفهمیدم برادر عزیز مسئله گپ تا و مفهومی سوال تا نفهمیدم یک بار دیگر بنویسم. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکا سوال دا جواب ته التماس ده کودک دارو را میبرن خدمت کی میبروید قانون. برادرای عزیز من قریب در هر یک ویدیو میگم که صبر کنین همین لایحه‌ای که با مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده تغییرات و علاوه ها که وارد شوند به قانون بعد همش اینفورماسیون‌های انیقشان میگم به شما. تاپ فوتبال نویسنده اکاجان همین ریدها در روسیه بس شد یا اینکه نه در مسکو و پیتر ریدها کمتر شدن ولی در نوسیبیرسک ریدها روز تا روز سخت شده سیام برادرها در این باره ویدیو کردم و همش فهمونده بودم. یک کسی دیگر نویسنده بگیرن جریمه شون کنن بعد میفهمن که چه خیلی بوده. در موضوع ریدهای شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان نویسنده ای برادرمان یک بار دیگر آگاهتون میکنم که هر یک شهروند در جایی که قرار دارد باید قانون و قاعده او کشور را رعایت کنه. چه خیلی که شهروندان تاجیک به روسیه میروند باید حجت کنن وقتی که از خارج کشور به جمهوری تاجیکستان هم شهروندان میآیند باید قانون و قاعده های جمهوری تاجیکستان رعایت کنند. در حالتی به طلبات جوابگو نبودن انهم حجت ها جریمه تعیینشان میکنند. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم سازی خوبی اکای سوربون 1996 باشی خدمت میبرن التماس جواب ده پیشکی رحمتی کلام 1 ایونی 1996 از پریزدوفی تیراموهی الکی از دعوت کنی به خدمت آزاد هستی. برادران عزیز ویدیو را جنببست میکنیم تا نوارهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.